Rat u Jugoslaviji počeo je 6. aprila 1941. godine. Toga dana u ranim jutarnjim časovima više stotina nemačkih aviona bombama je zasulo Beograd. Avijacija Kraljevine Jugoslavije je bila inferiorna i po broju i po kvalitetu aviona, tako da ni izuzetna hrabrost njenih pilota nije pomogla u sprečavanju razaranja Beograda. Pored glavnog grada na meti su bili aerodromi, pruge, putevi i vojni objekti širom zemlje. U bombardovanju Jugoslavije učestvovala je italijanska avijacija. Ciljevi njenih napada bili su pomorske baze, pristaništa i aerodromi u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Dalmaciji i Sloveniji. Uporedo sa vazdušnim udarima krenuo je i kopneni napad. Jedinice 12. nemačke armije prodrle su iz Bugarske gde su bile stacionirane u Makedoniju s namerom da preseku eventualno povlačenje jugoslovenske vojske prema Grčkoj. Nemačka druga armija krenula je u napad iz Austrije u pravcu Slovenije i Hrvatske. Vojska Kraljevine Jugoslavije nije uspela da se ozbiljnije suprotstavi nemačkim trupama. Ne samo velika razlika u naoružanju, već i shvatanju savremene doktrine ratovanja učinila je da nemačke jedinice bez većih problema ostvare svoje ciljeve. Tome su doprineli i loši nacionalni odnosi u Kraljevini Jugoslaviji i pojava velikog broja protivnaša i sabotera. Vođstvo nemačke narodnosne grupe na čelu sa Sepom Jankom 6. aprila zaparakadirali su se u zgradi Habag u Novom Sadu. U toj zgradi, koja je bila sedište Kulturbunta, čekali su dolazak nemačkih trupa i održavali veze sa Abwehrova centralom u Beču, radiostanicom Nora. Volksdeutscheri na terenu, posebno iz organizacije Jupiter, preduzeli su niz diverzantskih i sabotažnih akcija, kao što su sečenje telefonskih stubova, zauzimanje pošte i stanice, širenje defetizma, razoružavanje manjih jedinica jugoslovenske vojske u povlačenju itd. Jedan od osnivača i vođa Deutsche Mannschafta, Jakob Lichtenberger, u učinku Volksdeutschera u Slavoniji i Sremu tokom aprilskog rata rekao je: za vreme rata, još pre dolaska nemačkog Wehrmachta u slavonsko područje naseljeno Nemcima, nemački Mannschaft kao i politička elita narodnosne grupe svugde je bio na svom mestu. Naročito u Osijeku, prilikom borbe oko glavne pošte i pri odbrani dvaju velikih dravskih mostova, dalje u Vinkovcima, Rumi, Beškoj, Inđiji, Novoj Pazovi i Franc Talu, Zemunu. Istakli su se ljudi Mannschafta. Franc-talski Mannschaft izveo je naročito podvig za uzimanje velikog zemunskog aerodroma. U nastavku operacija tokom aprilskog rata 1941. godine nemački oklopni korpus stacioniran u širem reonu Temišvara krenuo je 11. aprila opšti napad na Banat. Cilj ove vojne grupacije, koju sačinjavali druga motorizovana SS divizija Das Reich i motorizovani pukovi Gross Deutschland i Hermann Göring, bio je zauzimanje jugoslovenskog dela Banata i prodor do Beograda pravcem Temišvar-Vršac, Karlsdorf, odnosno Banatski Karlovac, ali Bunar, Pančevo, Beograd. Prilikom napada na Vršac došlo je do sporadičnih borbi sa 18 posadnim bataljonom jugoslovenske vojske, ali to nije moglo sprečiti brzo zauzimanje ovog grada. Domaći Nemci sa oduševljenjem su dočekali nemačke trupe. Zastave sa kukastim krstom vjorile su s ulicama Vršca. Slična situacija bila je u drugim mjestima. Čak i iskusni nemački oficiri i vojnici koji su tokom ratnog pohoda prošli veći deo Europe bili su iznenađeni ovako srdačnom dobrodošlicom jugoslovenskih Nemaca. O tome u svojim memoarima govori čuveni Otto Skorzeny, najpoznatiji nemački komandos u Drugom svjetskom ratu, koji je u spektakularnoj akciji 1943. godine oslobodio Mussolinija. On je kao pripadnik SS divizije Das Reich učestvovao aprila 1941. godine u pohodu na Banat. U memoarima o svom kratkotrajnom ratovanju u Jugoslaviji on kaže: oprezno smo ulazili u svako selo, silazili smo sa vozila i polako se kretali napred. Naš oprez bio je potpuno izlišan, ništa se nije događalo. Treće selo je bilo najveće i najbogatije. Stanovnici su nam odmah pošli u susret pozdravljajući nas.
Bilo je to nemačko selo Karlsdorf, Banatski Karlovac. Ukolili su nas, svako je hteo da nam stegne ruku. Naručje mi je uskoro bilo puno cveća na Karlsdorfski vrtov. Najzad došao je do reči predsjednik opštine. Pozdravio nas je izrazio nadu da više nikad odavde nećemo otići. Tu se Boga mi prevario. Karlsdorf nije zaboravio svoju nemačku domovinu. U ime meštana pozvao nas je na zakusku. Stotine kuće bile su spremne da nas ugoste. Ovakvu srdačnost još nisam doživeo. Nisu nas htjeli pustiti da idemo. Kada smo konačno krenuli dalje, upozorili su nas da je sljedeće selo srpsko i negostoljubivo. Oprezno smo nastavili. Stigli smo do Brežuljka, dvogled se osmatrao predev. Vozila su se sa pešačkim hodom približavala jednom drugom. Iznenada sam čuo povik sa strane iz grupe mojih vojnika, odjeknuli su hici. Skočio sam sa svojom grupom u zaklon. Oba moja mitraljeza su stupila u dejstvo. Neprijateljska vatra je dolazila sa levog boka, žestoko smo odgovorili. Posle višečasovne razmene vatre sve je utihnulo. Iznenada jugoslovenski vojnik sa rukama u vis krenuo je ka nama. Gledao sam i druge koji su išli za njim. Bilo ih je sve više i više. Kad smo ih prebrali, vidjeli smo da smo zarobili 50 vojnika i 5 oficira. Isti događaj nakon rata opisao je i dr. Svetozar Mijatović iz Banatskog Karlovca. Nije mi iznenadio dolazak nemačke vojske, ali ponašanje domaćih Nemaca jeste. Grupa kulturbundovaca u novim crnim uniformama sa kukastim krstom na rukavu bila je posturena u centru sela. Žene i djeca bacali su cveće na nemačke vojnike. Pre početka rata od 500 kuća u Karlsdorfu samo je 30-ak bilo srpskih, a ostalo nemačkih. Čim je ušla nemačka vojska i svake srpske kuće domaći Nemci uzeli su po jednog taoca. Zarobljene Srbe, njih 30-ak, odveli su u zdravstvenu stanicu koja im je poslužila kao zatvor. Bili su potpuno organizovani i spremni. Unapred je bio određen novi predsjednik opštine i novi seoski šef policije. Imali su pripremljeno čak i oružje. Kad je nemačka vojska odlazila iz sela, domaći Nemci su im spremili 3 velika sanduka jela i pića. Na uzvišenju između Karlsdorfa i Alibunara došlo je do borbe između naše i nemačke vojske. Kada je pucnjava utihnula, Nemcima se predalo oko 50 vojnika i 5 oficira. Mladi nemački oficir sa ožiljkom na licu, to je Otto Skorceni, poveo ih je nekud uz pratnju svojih vojnika. Kako sam kasnije saznao, niko od zarobljenih vojnika i oficira nije ni stigao do Alibunara ili Pančeva. Svi su usput bili ubijeni streljanjem. Upravo su borbe na Alibunarskoj kosi od 11. aprila 1941. godine bile najžešće suprotstavljanje jugoslovenske vojske brzom nemačkom prodoru kroz Banat. 4. konjički puk iz Vršca dobio je zadatak da što duže zadrži nemačke trupe kako bi se delovi 6. armije jugoslovenske vojske koji su bili stacionirani u ovom delu Banata povukli ka Beogradu preko Pančevačkog mosta. Posle nekoliko časova borbe na Alibunarskoj kosi, pripadnici 4. konjičkog puka razbežali su se ili predali. Zadatak su uspešno obavili jer su delovi 6. jugoslovenske armije prešli preko Pančevačkog mosta, posle čega je dignut u vazduh. Tako je ova velika vojna formacija izbjegla opkoljavanje i zarobljavanje. Međutim, 50 vojnika i 5 oficira 4. konjičkog puka koji su se predali streljani su na licu mesta bez suđenja. Do zločina je došlo u samom Alibunaru gde su nemački vojnici na ulicama i porti pravoslavne crkve ubili blizu 200 ljudi. Među žrtvama sem lokalnih meštana bilo je izbjeglica iz susednih sela. U odabiru ko treba da bude streljan, Nemci iz Alibunara imali su odlučujuću ulogu. Ovo je bio najteži zločin u kratkom aprilskom ratu u Banatu. Uporedo sa prodorom 41. nemačkog korpusa u jugoslovenski deo Banata krenuo je napad mađarske južne vojske na Bačku i Baranju. Akcija za uzimanje ovih teritorija trajala je do 15. aprila. Tom prilikom počinjeni su mnogi zločini nad civilnim stanovništvom. Ubijeno je 3.500, a mučeno i zlostavljano oko 10.000 Srba i Jevreja. Oštrica zločina bila je usmerena na srpski živalj, posebno na koloniste koji su se posle Prvog svjetskog rata naselili u ove krajeve.
Nešto kasnije, po dobijanju odobrenja iz Berlina, delovi 3. mađarskog korpusa zauzeli su Prekomorje i Međimurje. U ovom periodu italijanska vojska sprovodila je završne operacije na jugoslovenskom ratištu. Italijanske trupe koje su nastupale iz Istre i Albanije spojile su se 17. aprila i na taj način onemogućile da se ostaci jugoslovenske vojske eventualno evakuišu preko luka na Jadranu. Posle ovakvog razvoja događaja na ratištu i bekstva kralja drugog, članova njegove vlade u inostranstvo, opunomoćnici jugoslovenske vrhovne vojne komande general Radivoj Janković i Aleksandar Cincar Marković potpisali su 17. aprila 1941. godine u Beogradu bezuslovnu kapitulaciju. Nedugo zatim okupatori su počeli deobu plena. Severni i istočni deo Slovenije anektirao je Treći rajh. Nemci su pored toga okupirali centralnu Srbiju, Banat i deo Kosova sa rudnikom Trepča. Južni deo Slovenije i deo Dalmacije pripojen je Italiji, koja je okupirala i Crnu Goru. Veći deo Kosova i zapadna Makedonija ušli su u sastav Velike Albanije, koja je također bila pod italijanskom kontrolom. Od Hrvatske bez većeg dela Dalmacije i Bosne i Hercegovine nastala je nezavisna država Hrvatska, u čijem sastavu je od oktobra 1941. godine i Srem. Mađarska je anektirala Bačku, Baranju, Međimurje i Prekomorje, dok je Bugarska pripojila veći deo Makedonije i jugoistočni deo Srbije. Na ovaj način podeljena Jugoslavija započela je nov život pod različitim okupatorima. Pre napada na Jugoslaviju aprila 1941. godine Hitler je mađarskom državnom rukovodstvu obećao ne samo Bačku i Baranju, već i jugoslovenski deo Banata. Međutim, za ovaj dogovor saznao je rumunski vođa maršal Antonescu, koji je Hermanu Neubacheru, nemačkom diplomati u Rumuniji, rekao: "Molim vas da odmah saopštite Führeru da će, ako Mađari umarširaju Banat, odmah krenuti u borbu protiv njih." Hitler u sukobu među svojim saveznicima pre očekivanog pohoda na SSSR nisu bili potrebni, tako da je odustao od prvobitne namere. Umjesto Mađarske, nemačka vojska zauzela je Banat, koji je ubrzo sa visokim stepenom samouprave ušao u sastav okupirane Srbije. Između predstavnika Nemačke narodnosne grupe u Banatu i komesarske vlade Milana Ćimovića u Srbiji postignut je dogovor da se formira posebno upravno telo za Banat sa sedištem u Velikom Bečkereku, odnosno u Zrenjaninu. Pun naziv tog dela tela bio je nadleštvo pomoćnika bana Dunavske banovine za Banat. I na čelu mu se nalazio viceban, koji je po nacionalnosti morao biti Nemac. Pored ove i sve druge funkcije u upravnom aparatu, privredi i službi bezbednosti preuzeli su domaći Nemci. Za vicebana, koji je bio nosilac najviše građanske vlasti u Banatu, postavljen je Jozef Lap. Tokom rata on će u upravljanju Banatom najtešnje sarađivati sa vođom nemačke narodosne grupe Sepom Jankom, nacista i ratni zločinac Jozef Lap. Tokom rata je upravljao Banatom najtešnje sarađujući sa vođom nemačke narodnosne grupe, ratnim zločincom Sepom Jankom, kao i sa vojnim zapovednikom Srbije, glavnim predstavnikom vlasti Trećeg rajha i odgovornim rukovodiocem okupacione uprave u Srbiji i Banatu. Zbog nastale situacije posle okupacije i podele jugoslovenskih teritorija, nemačka narodnosna grupa u Jugoslaviji prestala je da postoji kao jedinstvena organizacija. Njeni pojedini delovi postali su samostalne organizacije ili su uključeni u matične organizacije zemalja koje su dobile određene teritorije. Tako je u nezavisnoj državi Hrvatskoj stvorena nova organizacija pod nazivom Nemačka narodnosna grupa u Hrvatskoj sa sedištem u Osijeku. Organizacije u Bačkoj i Baranji bile su uključene u već postojeći Narodni savez Nemaca u Mađarskoj sa sedištem u Budimpešti, dok je u Banatu i Srbiji stvorena nova organizacija Nemačke narodnosne grupe u Banatu i Srbiji sa sedištem u Velikom Bečkereku, kojim je rukovodio ratni zločinac Sep Janko, bivši vođa svih Nemaca u Jugoslaviji. Zbog specifičnog položaja Banata u okviru okupirane Srbije, drugačije je bio i položaj Nemaca u Banatu u odnosu na Nemce u Beogradu ili centralnoj Srbiji. Dok su u Banatu praktično imali svu vlast u svojim rukama, u Beogradu i centralnoj Srbiji celokupna aktivnost usmerena na podršku i pomoć akcijama koje su sprovodile okupacione vlasti.
Samim tim vođa nemačke narodnosne grupe koja je u Banatu organizovao cjelokupan rad upravnog aparata u Beogradu i ostalim krajevima Srbije bio je samo politički vođa domaćih Nemaca. U okviru nemačke narodnosne grupe u Banatu, kao i u drugim delovima Jugoslavije gdje su živjeli Nemci, formirale su se organizacije poput Deutsche Mannschaft, odnosno nemačkog ljudstva, Deutsche Frauenschaft, nemačke žene, Deutsche Mädchenbund, nemački savez žena, Deutsche Jugend, nemačka omladina. Sve ove organizacije imale su jedan zajednički cilj da uključe što više domaćih Nemaca u mašineriju Trećeg rajha. Muškarci su pripremani za vojnu i policijsku službu, žene za bolničarke i razne druge poslove, a svi zajedno prolazili su kroz nacističku školu, tako da su postojali verni sledbenici Hitlera i njegove politike. Vođa nemačke narodnosne grupe u Banatu i ratni zločinac nacista Sepp Janko u Tamiškom okrugu obratio se svojim sunarodnicima sljedećim rečima: svi mi imamo jedan veliki cilj, pobjedu nemačkog naroda, pobjedu nemačkog rajha, pobjedu nove Europe. Svaki Nemac i Nemica treba da učestvuju u stvaranju sudbine svog naroda i da daju od sebe sve, da budu spremni čak i na žrtve. Više nego ikad ranije, nemački narod mora biti jedinstven i složan kako bi dobio ovaj rat koji odlučuje našem biti ili ne biti. On mora biti jak i spreman na žrtve kako bi doprineo da se postigne velika pobjeda koju zaslužuje čovjek koga je proviđenje poslalo nemačkom narodu da ga vodi ka srećnijoj budućnosti, a to je naš Führer Adolf Hitler. Zato ne čudi što je na proslavama Hitlerovog rođendana 20. aprila 1941. godine u mnogim mestima širom Banata odjekivao poklič domaćih Nemaca: Einer für alle, alle für einer, odnosno jedan za sve, svi za jednog. I ein Volk, ein Reich, ein Führer. Jedan narod, jedno carstvo, jedan vođa. Odmah nakon ovog Jankovog govora, prema planu nemačke vrhovne vojne komande u Berlinu, jedinice Wehrmachta koje su zauzele Banat trebalo je već krajem maja 1941. godine da napuste ovo područje radi pohoda na Rusiju. Zato je neophodno bilo da se što pre formiraju vojne i policijske snage sastavljene od Volksdeutschera koji bi preuzeli kontrolu nad Banatom. Prvo je stvorena vojna organizacija Deutsche Mannschaft, čiji su pripadnici obavljali razne dužnosti kao što su patroliranje, stražarenje i izviđanje. Učestvovali su i brojnim hapšenjima i streljanjima Srba, Jevreja, članova pokreta otpora i drugih antifašista. Ipak osnovni cilj ove organizacije bio je da se pripreme domaći Nemci za službu u Wehrmachtu ili SS jedinicama. Veliki broj pripadnika Deutsche Mannschafta nešto kasnije ušao je u sastav Prinz Eugen divizije. U aprilu 1941. godine od Volksdeutschera formiran je takozvani pomoćna policija, Hilfspolizei. Ovim nazivom se svakako htjelo naglasiti da službom bezbednosti rukovode nadležni organi Trećeg rajha, da su policijske snage Volksdeutschera podređene njima. Međutim, već tokom 1941. godine takvo stanje se promijenilo jer su rukovođenje službom bezbednosti u Banatu preuzeli Volksdeutscheri, ratni zločinci Franz Reit i Juraj Špiler. Banatski Nemci formirali su i niz drugih oružanih jedinica specijalne namjene poput pogranične policije i poljske straže. Cilj je bio da se u potpunosti ostvari bezbednosna kontrola u Banatu. Prve veće akcije Volksdeutschera i nemačkih vojnika iz Rajha bile su usmjerene protiv demobilisanih vojnika Kraljevine Jugoslavije. Posle kratkog aprilskog rata i kapitulacije, hiljade vojnika, podoficira i oficira Kraljevine Jugoslavije vratilo se svojim kućama. Upravo zahvaljujući domaćim Nemcima koji su znali ko gde stanuje, brzo su pohapšeni i prebačeni u logore u Rumuniji, Sala Kazas i Stamore Moravica. Odakle su vozovima deportovani na prisilan rad. U drugoj polovini aprila 1941. godine Volksdeutscheri su u saradnji sa Wehrmachtovim jedinicama počinili i mnoge zločine na teritoriji Banata. Streljali su ili obesili više stotina ljudi, ponajviše Srba i Jevreja. Srbi su ubijani radi zastrašivanja i pohlepe, osvete ili nekog privatnog razloga.
Na meti su pre svega bili Srbi patriotske orijentacije koji su još pre rata kritikovali nemačku nacističku politiku i otvoreno se suprotstavljali saradnji Kraljevine Jugoslavije sa Trećim rajhom. Njihove javne istupe zapamtili su Volksdeutscheri i kad su nemačke jedinice okupirale Banat došlo je do odmazde. Ubijeni su i Srbi koji nisu imali nikakve veze sa politikom, ali su se pre rata zamerili nekom od lokalnih Nemaca. Pod izgovorom da se kažnjavaju zbog delovanja protiv okupacionih vlasti, obavljala se lična osveta i egzekucije. Tih prvih dana okupacije aprila 1941. godine u Pančevu je 18 lica streljano, a 18 obešeno. U Banatskom Novom Selu streljano je 15, u Mramorku 7, u Velikom Bečkereku 17, u Sečnju 17, u Vršcu čak 21 lice. Ukupno je tokom aprila 1941. godine u Banatu ubijeno više od 400 osoba. Streljanje i vešanje vršili su nemački vojnici iz Rajha i Volksdeutscheri, najčešće bez ikakvog prethodnog suđenja. Čak i u slučajevima gdje je zasedao vojni sud, čitav postupak bio je puka formalnost. Hapšenje, saslušanje, suđenje i egzekucija obavili bi se u istom danu ili najduže za par dana. Optuženi Srbin nije imao nikakvu šansu da dokaže svoju nevinost, a najčešće ga niko ništa nije ni pitao. Tako je prilikom suđenja uhapšenim licima u Pančevu najveća dilema predsjedniku vojnog suda bila koga poslati na vešanje, a koga na streljanje. Najpre su Volksdeutscheri napravili spisak sugrađana za hapšenje, a kada je ono obavljeno nedugo zatim organizovanje suđenja u hotelu Beograd, štabska zgrada u centru Pančeva. Komandant mesta, potpukovnik Pandelov, kratko se premišljao, a onda odlučio: ti štrik, ti kugla. Egzekucija je obavljena na pravoslavnom groblju u Pančevu 22. aprila 1941. godine. U prisustvu velikog broja Volksdeutschera obešeno je 18 osoba, a isto toliko je i streljano. Egzekuciju su morali da prisustvuju članovi najuže porodice osuđenika, među kojima je bilo i puno dece. Postoje izjave očevidaca tih događaja, iste te dece, o tome kako su im ubijali roditelji. Jedan od njih je i Branko Jeftić, koji je izjavio sljedeće: moj otac Milenko Jeftić bio je gradski ekonom. Zaista ne znam kako se našao na spisku za vešanje. Vjerojatno se zamerio nekom od lokalnih Nemaca. Imao sam još 3 brata, u to vreme sva četvorica bili smo deca, jedno drugom do nosa. Majka je morala da nas dovede na pravoslavno groblje da sve to gledamo. Tako je bilo naređeno. Desilo se nešto nevjerovatno. Prilikom vešanja mog oca konopac je pukao. Bio je krupan čovjek, preko 120 kg. Svi ostali bili su obešeni. U tom trenutku jedan nemački oficir počeo je da maše rukama i objašnjava da se vešanje prekida i mom ocu poklanja život. Svi su gledali zapanjeno, a onda je on objasnio da je to napisano pravilo kada pukne kanap i da se likvidacija zaustavlja. Međutim, domaći Nemci nisu htjeli ni da čuju. Insistirali su da se moj otac ponovo veša. Lokalni limar Herman Brum, koji je i obavljao egzekuciju, otrčao je kući po deblji konopac. Kada se vratio, otac mi je po drugi put obešen. Ovog puta mu nije bilo spasa. Od užasnog stresa moj najmlađi brat na licu mjesta dobio je fraz, a majka se onesvestila. Kako sam kasnije saznao, Herman Brum dobrovoljno se prijavio u Princ Eugen diviziju. Na teritoriji Banata represalije su sprovođene i na drugi način. Iz državne i javne službe otpušteni su Srbi. Najpre su na udaru bili policajci, žandarmi, a potom sudije, ekonomi i drugi službenici. Na njihova mjesta postavljeni su domaći Nemci. Zabranjen je rad srpskim društvima izuzev onih koji su imali čisto privredni karakter. Tako su morali da prestanu sa radom Kuda Brašević, humanitarna organizacija Kolo srpskih sestara, sportsko društvo Sokoli i niz drugih organizacija i društava. Sa javnih mjesta uklonjeni su spomenici posvećeni srpskim velikanima, kralju Petru I, Jovanu Steriji Popoviću, Jovanu Jovanoviću Zmaju i tako dalje, kao i drugi spomenici širom Banata koji su čuvali sećanje na događaje srpske istorije. Krst na Velikoj pijaci u Pančevu, podignut u čast prvog srpskog ustanka i drugih. Promijenjena su imena mnogih ulica i trgova kao i jedan broj sela i gradova. Donete su i uredbe iz sfere ekonomije koje su omogućile nemačkom stanovništvu da uveća svoju imovinu. Uredba o delimičnom ukidanju mera izvršenih na osnovu zakona o agrarnoj reformi.
Ovom uredbom omogućeno je pripadnicima nemačke narodnosne grupe da prinudnim otkupom postanu vlasnici velikih zemljišnih posjeda. Domaći Nemci uz podršku Nemaca iz Rajha u potpunosti su preuzeli vlast u Banatu i uredili život po sopstvenom nahođenju, iako su formalno pripadali Nedićevoj Srbiji. Odmah nakon egzekucija Srba krenuli se u egzekucije Jevreja. Pre početka Drugog svjetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji živjelo je 77.485 Jevreja, od kojih je u Vojvodini živjelo čak 24.750, a u Banatu 4.113. Banatski Jevreji pretežno su živjeli u gradovima Petrovgradu, odnosno Zrenjanin, Vršcu, Kikindi, Pančevu. Samo nekoliko dana po uspostavljanju nemačke okupacione vlasti u Banatu aprila 1941. godine komandant Velikog Bečkereka izdao je naređenje da sve jevrejske radnje moraju biti zatvorene i obeležene natpisom jevrejska radnja. Te prve mere lokalnih vlasti u Banatu bile su samo najave stradanja Jevreja. Ubrzo su počela masovna hapšenja u Velikom Bečkereku. Od 1300 Jevreja, koliko ih je tada u njemu živjelo, uhapšeno je 480 muškaraca i 20 žena. Hapšenje su izvršavane i u Kikindi, Pančevu, Vršcu, Alibunaru, Novom Bečeju i drugim mjestima. U maltretiranju i batinjanju zatvorenih Jevreja, pored SS-ovaca, učestvovali su i domaći Nemci i pripadnici Deutsche Mannschafta. Posebno su na meti bili bogati Jevreji koji su mučeni i zastrašivani da bi prodali svoju imovinu Volksdeutcherima. Posle torture po pravilu bi pristajali da u bescenje prodaju svoju imovinu samo da bi spasili sebe i članove svoje porodice. Progoni Jevreja bili su u punom jeku kada je 31. maja 1941. godine objavljena uredba vojnog zapovednika Srbije pod nazivom Uredba koja se odnosi na Jevreje i Cigane. Njome je ozakonjen prinudni rad za Jevreje od 14 do 60 godina i za Jevrejke od 16 do 50 godina starosti. Pored toga, u svim jevrejskim trgovinskim radnjama postavljeni su komesari Volksdeutscheri. Teror nad Jevrejima posle donošenja ove uredbe bio je još intenzivniji. O tome je svedočio Stefan Kostić iz Mokrina. U leto 1941. godine Petar Unterwinter, ondašnji šef policije, pokupio je nas Cigane i Jevreje u Kulturbund u Mokrinu. Čim smo tada stigli, naredio nam je da poležemo po trbuški i onda su počeli da nas tuku. Tukli su nas koljem, kundacima, kamdžijama i svakojakim štapovima različite debljine. Bilo je štapova od bagrema, još punih trnja, tako da je svaki udarac izazivao veliki bol. Video sam kad su Jevreje koji su od batina pali u nesvest postavili u dvorište pored stolova i sa stolova skakali na njih. Tada je ubijen, već izmrcvaren od mučenja, Jene Brunner. Slično je bilo i u drugim banatskim mjestima, vinarskom trgovcu iz Velikog Bečkereka, Hari Konu, Volksdeutscheri s usijanom peglom peglali grbu na leđima. Kao da sva ova maltretiranja i ubistva nisu bila dovoljna, na zahtev vođstva banatskih Nemaca, vojni zapovednik Srbije doneo je odluku o deportaciji Jevreja iz Banata. U noći između 14. i 15. avgusta 1941. godine uhapšena je većina banatskih Jevreja. Nemački vojnici i pripadnici Deutsche Mannschafta davali su im samo nekoliko minuta da se spreme i ponesu najneophodnije lične stvari. Sve pohapšene Jevreje iz Velikog Bečkereka i Jaše Tomića smjestili su privremeni logor u Velikom Bečkereku, koji je po nalogu prefekta policije za Banat Volksdeutschera Franza Rajta otvoren jula 1941. godine. Na njegov zahtev podignuti je logor u Novom Bečeju, u kojem su bili zatvoreni Jevreji iz Velike Kikinde, Novog Bečeja, Novog Kneževca i drugih mjesta. Jevreji iz Južnog Banata, Vršca, Bele Crkve, Pančeva, Alibunara, Debeljače i drugih mjesta pohapšeni su u noći između 14. i 15. avgusta 1941. godine, dopremljeni su u logor Svilara u Pančevu. U banatskim logorima Jevreji nisu dugo ostali, već u drugoj polovini avgusta i početkom septembra 1941. godine prebačeni su u beogradske logore. Posle čega je nemački list koji je izlazio u Velikom Bečkereku, banatski posmatrač Banater Beobašer, ponosno objavio: Banat je bez Jevreja.